Muraho neza mwe mukunda mugakurikirana ibiganiro bya Gasanga TV. Ndabashimiye cyane muri abantu bagaciro. Rero turi kumwe n'umutumirwa wacu hano, ntaririrwa mvuga uwo ari we, ntaririrwa mbabwira izina, ntaririrwa mbabwira ibikogwa, tayari mwamaze kubibona. Ariko reka nshimire wewe wakanze subscribe, ukora na partage, uri umuntu w'agaciro. Nawe ugiye kubona ikiganiro hano bushasha, ico gusa ngusaba ni kimwe, kanda subscribe, niturangiza dukomeze dutezanye imbere. Turi kumwe na Ndere, turi kumwe n'umutumirwa wacu Mbabazi Patrick, ni umusore dukunda hano mu gisagara ca Bujumbura. Wagwane. Murakoze cyane, nishimiye kuba hano kuri channel ya Gasanga TV. Nishimiye kuba kuko warubivuze amazina ni Mbabazi Patrick. Dukora umurimo w'uburirimbyi mu rugo ni Bujumbura i Burundi. Ndakwiyegereje n'ukuri hano kuri Gasanga kandi ndagushimiye cyane. Ibintu ukora turabifana, turagukunda cyane hano i Burundi. Murakoze, Imana bayimigisha. Ngo bimeze bite rero? Hano tuba dufite content twise Big on Big. Nantu ngwereka ifoto ukayivugaho ibintu bitatu. Waba umuzi ukamuvuga ibintu bitatu, waba utamuzi tukarushaho kumenyana. Tubitangire. Kylian Mbappé n'umukinyi mwiza, n'umwataka mwiza, akinira Real Madrid. Akoresha umwete, afite agira na vitesse mu bikorwa byiwe, ariruka cyane. Voilà. Okay. Lamine Yamal n'umukinyi mwiza muri FC Barcelona, akina ku numero ya aca kuri karindwi ariko yambara 10. Ni umukinyi mwiza ukina neza rwose. Mbappé na Lamine wemera wa Chelsea haramuta harano, nubona inzira hari. Mbappé na Lamine wemerana. Nemera Lamine Yamal ya fresh. Uyu nguyu, uyu ni Trezor Nibande. Trezor Nibande muzi ibintu byinshi, ni brother turanavukana, aririmba neza, abyina neza, yari kuri stage nyine abari kumva ibintu ari feeling nyine ibintu ari gukora, no muri ibyo mwiza cyane. Uyu nguyu General Kunda, ni intwari y'ubwoko, Imana ikomeze muhe ruhukiro ryiza kabisa. Uyu ni Bishop wanje. Bintu bitatu kuri Bishop, ndanamukumve cyane, ndanamusuje. Ni umukozi w'Imana mwiza, gira ibyishimo, kunda abantu, unasabana. Voilà. Uyu Kinoro. Ibintu bitatu kuri Kinoro, ni umwana mwiza, uririmba neza, witonda, ukijijwe, uca bugufi. Voilà. Uyu Rwireka namuvugaho byinshi, ariko reka tuvuge bitatu nk'uko ari byo mwasabye. Ni umukozi w'Imana mwiza, uvuga ijambo ry'Imana, uvugisha ukuri, utagira n'ikintu ushobora kuba yatinya, ari mukuri, nta kintu ashobora gutinya kuvuga cyangwa gukora, ipfa kuba kiri mukuri kandi agira ukuri kwinshi. Safi. Uyu Patrick, mu evangeliste Patrick, ni inshuti yanje, ni umuyumbe, abyina neza, aganira neza, agira n'urukundo rwinshi, ni n'umwana mwiza cyane. Nabonye nawe yarafunguye cyane. Ubu ngubu afite nawe cyane ngo ni Patrick official. Uyu Mutware Merci, umwana mwiza, uririmba neza, witonda, rwose ugira n'ijwi rimeze neza. Uyu ni inshuti yanje cyane magara, ni Peter Gakunzi Peter. Ni umuramyi mwiza, ni n'umuvuga ubutumwa mwiza, ni n'umunyamasengesho mwiza, ni n'umukristo, n'umunyabwenge bwinshi cyane. Ese iriya twabonye ni 7 ni proposal ya propoje. Uyu ni Bienfait Bimira, inshuti yanje, turakorana umurimo w'Imana muri Right Choir. Ni umwanditsi mwiza w'indirimbo, ni umuarrangeur mwiza, ni umukozi w'Imana, ni umukristo cyane, aranitonda mu muzakora ndetse no mu muzavuga. Voilà. Uyu ni Dr. Beya. Beya avuza neza cyane piano, agira n'urukundo rwinshi, kubatamuzi mwasangira ubusa na Beya kabisa, icyo afite mwagisangira, agakunda no avugisha n'ukuri, cyatagushimye harakubwira kabisa. Ese banazabwira bareke pade bayababwiza ukuri? Simbizi biriya bya pade sinabyinjiramo, ariko wenda sinzi ibyo biza abacuranzi sinabimenya. Twagiye uyu Zungu, David Zungu,
Zungu ni umukozi w'Imana mwiza, acuranga neza, inshuti yanje turanaganira kenshi, anaririmba neza, ni byinshi namuvugaho. Voilà, uyu Musabwa nawe ni umucuranzi mwiza, ni n'umuririmbyi, aranaririmba, afite na studio, ni n'umuntu mwiza usabana rwose, unaca bugufi cyane. Voilà, uyu perezida wanje, umucuranzi wanje, umuhanyi wanje, ese namuvuga ibiki? Ni byinshi. Icyambere muziho, cyambere kuruta ibindi ni imfura. Voilà, ni umugabo w'imfura cyane rwose, uca bugufi, mwasangira icyo afite, ni n'umujyanama waje wo hafi, turabana umunsi ku wundi, agira n'umutima mwiza, akanitonda, akanavuza piano neza, twaranakoranye umurimo w'Imana igihe kirekire, n'ubu turakomeje. Uyu Faustin mubereyemo ise wabo. Faustin ni umucuranzi mwiza, avuza neza piano, aranitonda, ni n'umukristo Faustin cyane. Voilà, uyu Amy Fox aririmba neza, agira ijwi ryiza, twanakoranye n'indirimbo, Imana imuhe imigisha, ni n'umukristo, aca bugufi cyane. Voilà, uyu Pastor Ben, twamuvugaho byinshi kubera ko afite ibirwi byinshi. Pastor ni umuyobozi mwiza, agasura kandi akaba umwanditsi mwiza w'indirimbo, agasura akaba umuririmbyi mwiza, agasura akanasabana, akanagira n'impano yo guca bugufi. Imana ikomeze imuhe imigisha myinshi. Safi, ibintu bitatu taza wivuga bazabivuga cyane, hari ibyo abantu baba bazi, wowe wiyizi abandi batakuzi. Sinzi ko hari ibyo no baniziho batanziho, ariko cyo wenda naba niziho kiruta uko wenda abandi babimenya. Urukundo buranda ndakunda cyane, ndabantu umuntu wo mu ngeri zose, yaba ari umwana, umupapa, umuki, bose ukuri kose, banumva umutima wanje nyine ugukunze gusa tu. Voilà, uyu ni Kega David. David ni umuririmbyi mwiza, ni umwanditsi mwiza, sinakurekura, umwanditsi mwiza w'indirimbo, abikora neza kandi bumva nyine ibintu yakora arabizi kabisa. Uyu Konfi ni umwataka mwiza w'indirimbo cyane wa Sebeni, ni n'umukozi w'Imana, uca bugufi, witonda, kandi nzabona bizaruha bikarangira abaye pasiteri, kubera ibintu akora ngo na nyine niyo byabigana. Uyu Israel Mbonyi, ni byinshi twamuvugaho, ni mukuru wacu, twakuze tumwumva, tumufana, yandika neza, aririmba neza, yitwara neza, kugeza ubu akibirimo neza. Imana ikomeze imuhe imigisha myinshi. Mwari mwabonana nawe? Twarabonanye. Tumumusabye indirimbo bizakunda, turacana mu rugendo. Uyu ni Prosper Nkomezi, ni umwanditsi mwiza w'indirimbo, aririmba neza, akora umurimo w'Imana neza, aranitonda, ndanamukunda cyane ku giti canje. Voilà, tugiye kugana ku musozo. Uyu ninde? Uyu ni Aime Frank ni umuntu uririmba neza, ikindi cyane mukundira ni umunyamwete muza akora, ni umunyamwete mu mitegurire ye, mu miririmbire ye, ikintu cyose iyo akirimo aba akirimo neza, yambarana neza. Imana ikomeze imugirire neza. Voilà, Richard Zebedayi, inshuti yanjye cyane, aririmba neza, agira ijwi ryiza, aranitonda, aca mugufi, ni byinshi namuvuga, ariko tumurekera. Uyu ni Mushima, ni umuririmbyi mwiza, indirimbo zo gutaramira Imana, kandi aranitonda, ni n'umukristo. Content y'amafoto yarirangiye, tugiye kugana ku musozo, ndakubaza utubazo nka 2 cyangwa 3 turangize. Wari warara utariye hariho ibiryo? Yego. Ikindi ni ikihe kintu cakubuza kurara udasinziriye? Ikintu cambuza kurara ndasinziriye ni mu gihe wenda tutumvikanye n'inshuti yanje, cyangwa umubyeyi, kuko
hari igihe bishika nyine akaba ubwo mudahurizaho ikintu baza baca umugani ngo ntazibana zidakomana amahembe, yaba inshuti yaba umubyeyi yaba iki, birashoboka ko mutakumvikana mu gihe tutumvikanye ngataha tutabirangije cyangwa tugatandukana tutabirangije, ndara mbona ngatekereza nkitekerezaho kigaya neza neza bugaca mu gitondo. Hariho akaririmbo kamwe nari nshaka kawe nakunze, nari nshaka ube nk'ugakubita wakise nani usibanganya amateka mabi. Yego, tukaririmbe twama tugana ku musozi. Murakoze cyane. Kuva kumenye mwami wanjumbera mushabu buri munsi, naho nakwandika ibyo unkorera Yesu, naho nabikwiza usibanganya amateka mabi umindura musha. Murakoze cyane, Imana ibahe imigisha. Wagize neza. Asante cyane. Yeah.